Namwe mu mashusho rero y'ingenzi y'umunsi aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC yongeye gufata umwanya wayo mu nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye ONU nyuma rero y'imyaka irenga 30 idahari. Kinshasa rero yatowe kuba umunyamuryango udahoraho mu gihe rero cya 2026-2027. Ibyo byabaye rero muri Kamena ishize. Binyuze rero kuri uwo mwanya RDC yizeye gukomeza gushyira ikibazo cy'umutekano mu cyo burasirazuba bw'igihugu ku murongo w'ibyigwa mpuzamahanga kugira ngo rero dusobanukirwe neza n'inshingano ya diplomasi n'ibyo Kinshasa iteganya kugeraho. Turi kumwe rero mu kiganiro na Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC. Madame Minisitiri, mwiriwe neza kandi murakoze kwemera kuba turi kumwe. Kugaruka kwa RDC mu nama y'umutekano ya ONU. RDC iragarutse, bityo rero mu nama y'umutekano ya ONU mwasobanura mute uyu mwanya ku gihugu cyanyu? Icy'ingenzi ni inshingano zikomeye cyane, turabizi neza. Tugarutse rero mu nama y'umutekano nyuma y'imyaka irenga 30 nk'umwe mu banyamuryango ba A3. Ni rero kuvuga ibihugu bitatu bidahoraho bihagarariye rero umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Iyi ni inshingano ikomeye cyane, si ku kibazo rero cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa. Ibyo rero tuzabishyira imbere nta gushidikanya, ahubwo no ku bibazo bireba umugabane wose muri Afurika, aho rero ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika byaduhaye icyizere n'inkunga ya politiki. Reka tuvuge ku kibazo nyamukuru, umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC. Muzakoresha mute uyu mwanya wanyu wo kuba umunyamuryango udahoraho kugira ngo iyi dosiye itere imbere? Kayikwamba ati, nk'umunyamuryango udahoraho rero tuzakomeza ubuvugizi twakoze kugeza ubu. Ikibazo cya RDC si ikibazo gitandukanye cyane n'ibindi bibazo biboneka ahandi ku isi. Ni ikibazo kijyanye no kwirengagiza ku mugaragaro amategeko mpuzamahanga n'ay'ubutabazi mpuzamahanga. Mu nama rero y'umutekano tuzashyira imbere militarism ikomeye ijyanye rero n'indangagaciro n'amahame y'itegeko nshinga rya ONU. Tuzayirengera mu kibazo cya RDC ariko no mu bindi bibazo, kuko ari byo isezerano ry'ingenzi rya ONU ku baturage bose b'isi. Kubahiriza imyanzuro ya ONU. Madame Minisitiri, mudusobanurire neza ingamba RDC ifite zo kwibutsa ku myanzuro rero ya ONU igomba gushyirwa mu bikorwa ku bibazo rero by'umutekano burasirazuba bwa RDC. Nibyo rwose, mu mezi 12 ashize twateye intambwe ifatika. Muri Gashyantare twabonye iyemezwa ry'icyemezo 2773. Icyemezo rero cy'ingenzi cyane kuko kivuga ku mugaragaro u Rwanda nk'igihugu kigira uruhare rukomeye muri destabilization y'akarere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu gufata mu buryo bunyuranyije n'amategeko igice cy'ubutaka bwa RDC. Bityo rero hari ikibazo kigaragara. Inama y'umutekano imenya ko hari ikibazo kibangamiye amahoro n'umutekano mpuzamahanga, igafata ibyemezo bikomeye nk'iyemezwa ry'imyanzuro, ariko rero hakabaho icyuho kinini hagati y'iyo myanzuro n'ishyirwa ryabyo mu bikorwa mu buzima busanzwe. Iyi rero ni ingingo y'ingenzi dushaka gukoraho, si ko RDC gusa ahubwo no ku bindi bibazo inama y'umutekano ifatiraho imyanzuro ariko igahura n'imbogamizi zo kuyishyira mu bikorwa mu buryo bufatika. Tugamije rero ku myanzuro itaguma mu magambo gusa, ahubwo igira ingaruka zifatika, bityo igasubiza icyizere n'icyubahiro cy'urwego rw'ingenzi. Atereka tuvuge ku byavuzwe rero n'u Rwanda. Madame Minisitiri, u Rwanda rwanze ibyo Kinshasa ivuga by'uruko hari intambara y'ubugome. Mubyitwaramo gute? Ndashaka rero kwibutsa ko u Rwanda narwo ari umunyamuryango wa ONU, kandi rero nifuza ko rwubaha inzego n'imikorere ya ONU. Iyo tuvuga rero ko intambara y'ubugome, ntitubivuga rero duhereye gusa ku mbonerahamwe ya RDC. Ibiri rero mu burasirazuba bwa RDC byanditswe kandi byemejwe n'inzego za ONU, haba inama ishinzwe uburenganzira bwa muntu, haba inzego zishinzwe ku kanama k'umutekano ka komite y'ibihano. Mu nama rero iheruka y'inama y'umutekano, abanyamuryango 15 bose bavuze ku mugaragaro ko u Rwanda ruri mu ntambara y'ubugome muri RDC.
Birashoboka rero ko ari inkuru u Rwanda rushobora kugurisha imbere mu gihugu, ariko ukuri ni ukumenywa n'amahanga n'inzego mpuzamahanga. Twumva rero ko u Rwanda rushobora gushaka abaturage barwo gushuka abaturage barwo ntirwemerere uruhare rwarwo muri destabilisation y'uburasirazuba bwa RDC n'akarere k'ibiyaga bigari, ariko umuryango mpuzamahanga wemeje neza u Rwanda nk'urugira uruhare mu bibazo. Kuri twe rero ni ukuri tutagomba rero gukomeza kwirengagiza. Nubwo rero u Rwanda ibirego rushinjwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwo rubihakanira kure kuva kera. Urakoze Kayikwamba Wagner kudusubiza ibibazo byose twabajije. Reka twumve ijambo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryavuze nyuma y'uko ryinjira muri uyu muryango. Nyakubahwa banyacyubahiro, nyakubahwa perezida, banyacyubahiro bari hano, mbere yo kugaragaza ibyo igihugu cyanjye cyihaye imbere, ndashaka gushimira Repubulika ya Kazakhstan kuba yarashyize ku murongo uyu muhango ngarukamwaka wo kwakira abanyamuryango bashya b'inama y'umutekano ya ONU. Uyu munsi RDC yicaye mu nama y'umutekano izi neza inshingano ikomeye yahawe n'umuryango mpuzamahanga. Iragarutse ku nshuro ya gatatu nyuma y'imyaka 35. Kugaruka si iby'akanya gato, ifite ubunararibonye bw'imyaka myinshi y'intambara, inzira zigoye zo kugarura amahoro n'imihati ikomeje yo kongera kubaka igihugu. RDC izatanga umusanzu utekerejweho, usobanutse kandi wuzuye inshingano mu mirimo y'inama y'umutekano. Iyi mihigo ijyanye n'uruhare rwayo muri militarisme, cyane cyane binyuze mu mirimo yakoze mu nama ishinzwe uburenganzira bwa muntu ya ONU, mu nama y'amahoro n'umutekano y'umuryango w'abibumbye bwa Afurika, ndetse no mu nama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari. RDC izaba ijwi ryubaka riyobowe no guteza imbere militarisme no kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Mandati yayo ishingiye rero ku nkingi ebyiri, aho amahoro n'umutekano, indi ikaba kwirinda no gukemura amakimbirane. Ku bijyanye n'amahoro n'umutekano, RDC izagira uruhare rufatika mu bitekerezo ku hazaza h'ingabo za ONU zishinzwe rero ukubungabunga amahoro, nk'igihugu rero cyakiriye imwe muri misiyo ikomeye kurusha izindi mu myaka irenga 20, gifite ubunararibonye ku mbogamizi naho izo mbogamizi izo ngamba zigera. Ubunararibonye rero bugaragaza kandi ko amahoro arambye adashobora rero gutandukanywa n'ubutabera. Ubutabera bw'inzibacyuho iyo bushingiye ku kuri, ku bwumvikane no ku mimerere y'igihugu, ni inkingi ikomeye y'ubwiyunge, ubumwe ndetse n'ituze. Ku bijyanye no kwirinda no gukemura amakimbirane, RDC izagaragaza isano iri hagati y'umutungo kamere, imiyoborere n'amakimbirane, akamaro ka porogaramu zo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro, zakozwe mu buryo burambye kandi zigamije kongera kubinjiza mu buzima bw'imibereho n'ubukungu. Nyakubahwa perezida, banyacyubahiro, mu kwicara rero mu nama y'umutekano mu gihe cya 2026-2027, RDC yiyemeje inshingano eshatu ku baturage bayo, kuri Afurika no ku muryango mpuzamahanga. Izuzuza rero iyi mandate mu bwitonzi, mu biganiro no mu kubahiriza no mu gukurikiza amahame n'intego by'itegeko nshinga rya ONU. Guverinoma ya RDC rero ishimira umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'ibihugu byose bigize ONU ku cyizere byahawe igihugu cyacu muri uku kugaruka kw'amateka. Turongera rero kwemeza kwitegura gukorana na buri wese mu nama y'umutekano mu rwego rwo kwirinda amakimbirane no gushaka ibisubizo birambye bigamije amahoro n'umutekano ku isi. Murakoze.